Mufango wa tafarira ino iria yakirwo ni unyitaniri wa aikari wari wona irima riri ria mai ria aikari matambirio mai matheru na miferethi nginyagia kwao micii na muradi uyu ukianjiririo ni ndaumire no horo ucio na ngira andu maiganona makinyita mbaru muma hau tukiambiria muradi uyu na tukiwaka na tukiruta mbia citu na muradi tugiaka no kiigana na riu hau tukinyite ri tutimenyaga uria uthiaga timenya mbeca ithiaga ku hesabu yenye nafuata ni ya huyu no riu tafarira ino itwikite ruo kuri aria mamiambiriirie na nikio matafanitie mucemanio uyu wa kwiiturura undu umwe na kuruturura aria marugamiriirie tafarira ino ndena ruoro nene muno tondu wona ingihorwo kana ngikwatia ingihota kugira mai uwi na hau murona ngiaria uguo ndamwira njitagwo miri wa irimu njiaritwo Nyeri no riu guku nikuo gwitu muradi uyu ni uteithitie andu aingi muno noguo andu othe ariwe makorwo na mukoroko wa mbeca cia muingi ri ni mari na interest ya gukorwo atiriri na ri korwo no ngoro ndina utongoria wa mai maya nigetha na ni hote gukinyira mbeca iriku ugakora ati mundu ria twathura ni akoragwo ringi mwega thiku cia mbere no gwathia ngoka igua atiriri mbeca ni ciekire ate ni ciagire. Tumesikizana kwamba huu mradi tutaiacha kwa mikononi mwa wazee wa vijiji ambao ni wazee 9 washikilie tunapongoja kukua na kitu tunaita annual more of an AGM yenye ni special AGM. Aikari maugite thutha wa tafarira ino kugia na miaramano kumana na andu aingi aria makoretwo magifatara mai mwena wa Juja Farm aria mehokeire tafarira ino matwikite kumanyamaria na gwitongia na kiria marongania media mai izu turia timya ni izu twakibia mitaro nginya gutwara mai na kuria kungi no riu tutimenyaga mbeca cia mai thiaga ku kana iriagirwo ku guti undu tui he mundu guka na gatiramu ringi ni kurakwo miako na andu acio ageni ni marahuthira mai riu gakora mundu ni oka agura mai ringi na ndiramu kana mitungi uguo mbeca ci ni ikuoneka mbeca cia na ihenya uguo ni handu ni githima kia mbeca bado uguo githima kia mai ni githima kia mbeca. Kieha kia aria mambiriirie tafarira ino ni kuona tafarira ino yahota kurugama undu uria ukumacokio haria merutaniirie muno kuma haguthiaga thafari ndaya gwetha mai ma mahuthiro na ni kiondoiga ngoka mucemanio uyu riu hau nginyite ciana ciakwa ndina miaka 100 ni mutungi uriku ngukua ngire mai na ndarehire mai haha riu ni ndenda moriririe muradi ndugakue ni ndeherwo mai to ndarihire Loriti muradi murehe no ndimurehere weka ni kumweheria tondu mundu ucio ndu ona ngumuikaria thi umuhe counseling ingi muteithia ndunge reform tondu mundu ucio tama ari thiini wake na kinyona angicoka hau no egutwika tempted kuiya mbeca ciake cia muingi uguo ndu kihonia kia project ino ni gucaria officials kana leaders aria mangihota gukorwo mena murigo wa members na makorwo magicaira members aria angi. Munini wa commissioner wa Kalimoni guku Juja Josephat Onchari augete ni meguteithiriria aikari kuona kihoto undu umwe na kurunga kuria kuringana nake kuratuma aria maheo wira wa kurugamirira tafarira ino mahinyiriria aikari na pia waweze kuangalia constitution yao vile inasema sababu ambao wanaitumia ni ya kitambo na wakati ilibadilishwa ni kweli hata quorum ya kubadilisha constitution ama kumeka amendments haikuwa imefikiwa so kuna mambo mengi ambao ni fiche na tuko nataka toa wazi ili watu wawajibike kikamilifu. Gicigo kia Juja Farm ni gatagati ka matura maria makoretwo na thina wa mai kaunti-ini ya Kiambu na tafarira ata ici cia muingi nicio iteithagiriria kunyihia thina uyu. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Gathoni wa Jihia.
Tuthi county ya Laikipia kuria ituri yake hanirigomeire itura ria Sironi ward ya Marmanet county neyo ya Laikipia thutha wa mwanake umwe kuragwo na njira ya guthecwo na kahiu ni muthuri muratawe makinyua njohi kuratwika ati mwanake ucio wa miaka 27 marokaniriire na muthuri uyu wa miaka 70 riria arathecirwo na kahiu na gucoka gukua mase Wadia wa Mureithi na ripoti ino. Kuratwika giko giki kirabanikire mathaini ma bwaine muthenya wa kiumia riria arume acio maranywaga njobi itura-ini riu ona gutwika gutiramenyeka wega kire kiracungireirie eri acio ugukanirira na muthia muthuri ucio wa miaka 70 arabithukira kabio na kuthesa mwanake ucio mbaru-ini. Ilikuwa hapa kwa mtoni kukuja chama kingine niwenda kwa sarga kukuja nukuta sarga amekufa kwa tumerudi kwenda kulisa Roja umeua mzee ndio hii kisu akasokota kraiko inakoba tu na yeye mzee ni adari asena uwa mimi kuringana na andu aria mareyoneire giko kiu mwanake ucio uria wikaine ta John Kipto araigwikire akaireirie agitanaga na thutha wa andu gwikinyia marakora akiura thakame no thutha wa ndagika nini arakua. Akasema ndio ni mimi ndio ikisa akatoa kisu kwa hapa kaonesha iko na tamu akaendelea kusokota kraiko tumagoba ende paka mari mseri kwa tumerudi nyuma hiyo kitendo ikitendeka yendo alikuwa wa kwanza alitoka na huko juu kwa huyo mzee akakuja akibleed so akaenda akiitanaga tu. Mimi nilikuwa naenda hapo kwa shamba nikasikia kitana kwa fence alikuwa na bleed so mimi nikatoka akaniambia nimsaidie nguo ya kufunga. Kutoka tu kumwangalia nikapata ameanguka. Sasa mimi ndo nikaanza na nduru nikiitanaga. Alikuwa amedungwa mkono alafu ikatokea hapa ndani. Mkono ya left ikatokea na hapa. Na hiyo ni mtoto yangu ameuawa. Na hiyo ni kitinda mimba na ni pombe imejaa area hii. Na hata chibu tumeambia hata mzee Aitora tunaambia na hapana sikia. Na tumeletewa askari maiti ni kama amekufa na ni askari na si askari hata wanakunywa pombe hata nilikuta asubuhi wakikunywa pombe. Sasa mtoto yangu inakufa kama umbwa. Thutha wa giko kiu mwikoiro ni aratharikeirwo ni muingi uri urari na marakara no arabonokio ni maobitha ma borithi maseseni nini ya Sironi. Itora riri kuma tene andu maria hamwe wati ndina uya na thina na ni ndina thina na rigucoka gutwika ati ithe wa mwana ni akuraga mwana wake na undu tu wa gukone njohi ni ndiroiga atiriri twicirio na tuthondekirwo maundu wega kuharirio maundu na njeri yageire tatu ena ruo auma muriu na nie mwene ni nda report kuri OCS koguo turahoya tutaguthaithana tondu ni right itu ya kuheo security twehererio thigari icio ci Sironi. Muingi wa itura riu ugite ciiko cia rugi na unyui wa njobi ni webereirie ona thengia ya gwikia mateta kuri thirikari. Mama wamekataa na wamekataa siku ya leo. Hatutaki pombe tena katika hii kijiji. Hata sisi tutajikushukulia sheria mkononi akiwa tupati usaidizi. Watoto yetu wameisha juu ya hii pombe. Wasichana wameharibika juu ya hii pombe. Tunataka usaidizi kutoka kwa serikali ndio hii pombe ishe. Mwikoiro ucio riu abingeirwo ceceni-ini ya borithi ya Nyahururu guku borithi makiambe kuthuthuria riri naguo mwiri wa mwanake ucio uigitwo mucari-ini ya thibitari nene ya Nyahururu. Ndangihoya itura riri reke tweterere maumirira maundu uyu na ingihoya andu matikae kuingirio kabira kamaji kuingiria siasa maje kuga ati ni kabira cia Kalenjin na Gikuyu ithu twikire kura turi Gikuyu na tureke katiguo na sisi ndio ningetaka tushikamane na tuone tuko pamoja. Geribotera Inoro TV Jetago Masi Wadia wa Mureithi. Kathasha mwanyama se Wadia wa Mureithi na hau niho tugwikirira gaturumo mohoro maitu gwa ithaa riri thina mbere kwirora tafarira cia Inoro TV no gwa ithaa riri gutiga moko-ini ma refari mwenyewe kuria gutwara kuria mathako-ini mwaririe maingi megie mubira thini wa tafarira ya kumbura mbiri. Rĩtwa rĩakwa nĩ Wangaci wa Mũriũki ngakwendera mũthenya mwega.